Više zelenih površina, mobilijara i parking mesta na već postojećim mestima bio je zadatak za niške studente arhitekture koji su kroz radove dali nova rešenja za međublokovski prostor u Nišu. Radovi su prikazani u oficirskom domu. Studenti su ispitivali prostor kroz više varijantnih rešenja. U nekim rešenjima zaista ima i nekih inovativnih i održivih rešenja zelene infrastrukture. Ima i onih koji pokušavaju da reše nagomilane probleme neodržavanja, parkiranja, zauzimanja uzurpacije prostora od strane vozila i kolskog saobraćaja, tako da ima zaista različitih rešenja i oni svi predstavljaju, čini mi se, dobru podlogu za dalju razradu kroz urbanističke projekte. Najboljih 5 studentskih timova je nagrađeno u okviru prezentacije Zeleni krovovi koji su inicirali grad Niš i glavni gradski urbanista. Iako postoje nova rešenja za uređenje međublokovskog prostora u Nišu, u glavnom gradskom jezgru je potrebno pronaći načine kako posle uređenja to i održavati. To su, da tako kažem, zajednički prostori koji treba da poprime neku pravnu formu i način koji za sada ne postoji, na koji način će se to dalje održavati, da li preko skupština stanara, uz participaciju njih i grada. To treba regulisati u budućem, da bi se ti prostori i dalje, kada budu se uredili, i dalje održavali kako treba. Reč je o inicijativi koja bi mogla da zaživi usvajanjem nacionalne arhitektonske strategije koja je u izradi. Ovim strateškim dokumentom bi do 2035. trebalo da se unapredi održivi razvoj arhitekture, odnosno kvalitet života ljudi u gradu, jer će i građani učestvovati u donošenju odluka o prostoru i sredini u kojoj žive. Mi radimo na poboljšanju kvaliteta života u našim gradima, a sad kvalitet života, kad kažemo, to je jedan složen indikator, počev od ekonomskih uslova, od ekoloških uslova i naravno potpuno uslova za život i rad u našim gradovima. Tako da kroz ovu arhitektonsku strategiju inaugurisat ćemo određene ciljeve održivog razvoja i nove u stvari smernice iz urbane agende Evropske unije. Mi pored nacionalne arhitektonske strategije treba da podsjetim da imamo usvojenu strategiju integralnog održivog urbanog razvoja u Republici Srbiji po prvi put. Imamo i tu vrstu planskog dokumenta i po prvi put imamo i akcioni plan za sprovođenje, tako da je to jedan dokument koji daje smernice za izradu drugih planskih dokumenta u lokalnim samoupravama. Ovom izložbom, kao i sastankom urbanista iz cele Srbije u Nišu, resorno ministarstvo započelo je aktivnosti na izradi nacionalne arhitektonske strategije u Republici Srbiji do 2035. i kojom će gradovi dobiti smernice kako da se u urbanističkom i arhitektonskom smislu razvijaju u budućnosti.